Amni kokno no tini bisram munjo PSO phalega belai hambai media person dong jero chini lorok jora ramani bagai jeng miano ka social media ni bisingtei kaisa news channel news অনুসন্ধান hone neke bo belai ke no chini habu bagrani bagai neke hamya saka bo bahake news channel lo bubagrano batpar ni semaka abone tei neke jeng tini bisramganj PSO phai neke jeng joto YTF rok khancha khai neke bini against us affair khayen bagi phaijak affair man jakolo tamrok saka borok saka beskango jeng bani bagi neke belai kheno majra kotor hai ekaba beskango bani bagi sepna jangnai bo om heke samani chaya hane neke tai borok police prosecution sajak bo bone tei neke borok investigation khaine hane neke sini bubagrana samo hai hane mane tongka sini bagai tipra sana ba hamnya kok songka aborok ni majra rongka tangi ko ani pokerok sasti na jaya abo to tini bo jeng police rok kahamkan salaika sabai sukrobai salaika borok sawo beskango borok tei bo abono tei neke grak khaine ke majra na jangnai hane neke ar jodi na aba hake step na hajai hanke YTF rok jeng achuk tonglak jeng YTF rok tipra hawo jeng hojlai ngi neke bachanai sap phaiman jok phikano tini phaiman jok phaigo jagao tini amtoli gulaga tini YTF ni block president gorong raga tai active warrior doi tini Sibaitola district ni vice president gorong Daku Puto tai Sibaitola district YTF ni secretary gorong Monus tai joto active warriors rok tong tini ke o jaga simi da affair khajak nake kubun phero tini sudu o jaga simia tini joto sara tipara rajo je jagao tipra rajo chini YTF bai khaine ke joto PSO no sing tini om hake affair khajik tongo ko PSO mo hangka bisrang onje PSO